Ang lito hem jong si komane arleng kisar abang phu mate abang phido la pen arta jong si ningkan troke bak pleng lo prote nang litum arjigon je all age pension la swali bangai long dun ma long dun de man litum arjigon jong si long dun de lang prote nang litum apply pidun egon chiklo izona long alang litum 3000 atangka la bangke long dun exi la se pinina litum hal la so video long pathek pe nang than pachini ponik po je all age pension ko son si apply nang zima lapen all age pension ka apply hot copy pia documents si kinang zima lapen kuna si ki jog dam ning zima la so details tamen nalitum la so video long thek pon long ikpo lapen nalitum jong si la so YouTube channel long nang homri milang pol de ching hon pen nalitum subscribe igon latest update kilong ber je fan belar jan thelongi hodas tamen nalitum ber pon ik de non tamen non pathek pen ko son si all age pension ka apply ning zima la so puthak le lang ponona lapen che than ponona lapen ali tumla screen long thek pon long ikpo dak nili long pension scheme afan dak ke fly ji afan a form dola so form nani tum block mate gam panchayat long dam pen stamina ali tum endam igme lapen kali bole computer kula long stamina ali tum long pon igji la so form nani tum free now ek denon lapen dat nani tum a form ang fill up ignang po form ka fill up ji afan kicheng si pension scheme nani tum dak pen ki thom do chongwai pon igo ko so pension sis nalitum jogdon exima stame nilihin pen dak nalitum han nangki pupon jila bangke IGNOAPS la so pension bangle nalitum jogdon igo mate Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme la so scheme bangle nalitum pidon igon so box nong tik la putik pidang po la pendet dak photo ka apply vek abang pu mate abang fi photo dak pabon ignang po pabondet benefit name of pensioner koma abang phu mata abang phi sika apply den jima la somen la pen father kalte mother husband wife amen dak pidunang po la pen la son thak dak gender la bang fill up dunang po gender male ma female ma date of birth nani tum dak fill up nang po la pen proof of birth bangke ko pc ki pidun jima la so proof of birth bangka aadhar card voter id birth certificate do bote birth certificate la son tok don igon tokdonik dia pena fit da category ba nani tum chongwai poni nang po ko so category ma SC ST OBC minority general nani tum dak pen long pon exi nani tum dak ST pidoni go ST hills address nani tum fill up dun exi kinang solo address aadhar card voter id long ke do address ateng nani tum tokdoni go la pen village mate locality nani tum fill up nang po gram panchayat mate ward number nani tum dak tokdon nang po tong si gram panchayat ward number avi pulde nalitum tokte data chok la pen nalitum sub district kalte block nalitum dak block amen bangai tok do nang po to ide pen afit putho dak district fill up nang po la pen state fill up nang po pin number nalitum dak fill up nang ikpo la fill up thai pen afit nalitum long ke do nang ji la bang ke ration card aadhar card la bang ke do nang ji ke nang shot la pen aadhar number la sodim fill up do nang po ration card number fill up do nang po la pen electoral photo identity card mat efic voter id number fill up do nang po la fill up thai pen afit BPL detail la bangke nali tum dak pen tok donang po la pen pensioner la bangke BPL la tum si apply dun long chodi sitame nali tum blog long jong sidam polote without BPL dum ta apply long la pen BPL details nali tum dak pen fill up on ignang po ko ananing kana BPL ma la pen location family ID ko nasilong ji ma polote nali tum BPL mate ration card long stame do exi family ID la pen member ID stame nalitum ration card kalipute job card long stame nalitum long pon exi lapen in case of disability pension pulate type of disability nalitum jongse kopine aria keng kahong hab kahino dokok lapen kapre son disability person pulate nalitum dag mention do nang po lapen pothat dak bange important not details of bank mate post office account of pensioner if available polotang de nani tum dak bank details bang dak fill up the nang po bank account number tok don ignang po lo sodim post bank post office account mate post office bank de chok kali pulte nani tum kapre ka bank account do pulte nani tum halo so bank accounts tame pidun nang po lapen dak kinang sot labang ke post office account bang si kinang sot lo do pulote la post office account le nani tum pidonon la fill up thai lo pulotang te dak ke playback abang fu mate abang fi sign mate amen dak tok nang po jong se amen tok thek pulote tham impression mate tip le mari te chok la pen
dak tip mari det pen fit labang ke counter sign lo mate verification officer lo dak verify ya fan nalitum la verification officer labang ke nalitum doctor lo bestame la pen teachers tame kapre kapre atum stame da counter sign bangke nang pon ikpo counter sign dak theng pon det pen fit nalitum documents ki pido nangzi bang xerox copy bpl card la pen voter id aadhaar card bank account lahai dak pidun si ki thondam nangzi adim la bang ke nalitum blog long dam pen si thondam ik nang po la pen blog source tame alang litum stame accept ik po la pen la so pension fan ka apply ji la bang ke 60 years ke pleng tang abang phu mate abang fitum si apply dun long choji la pen hala ka apply vek abang phu abang fees tame bpl card ki do tum nangji bpl card avi plote labang ke long le data thek lapen online process tame koson se ka apply ning mala so process tame ni linali tum fan na wan pi da prang po lapen la son son video mate la son son update na litum kelong verje fan la so youtube channel labang ke na litum subscribing on latest update kelong verje fan belarjans tame na litum berpon igdet non sikar biang long arlos tame penangan 60 years so se abang phu abang fitum do iko jong sinalitum oles pension long lelang plote prabjin pen nalitum jogdon igon lafen apply don igon lapen la so form jong sinangji plote nalitum la so a video comment along form nangji pu bang tokte de si direct whatsapp group kalete telegram channel long le nalitum na homri go athemani lista me youtube la comment bangke lang thayon e la pen ni lista me la an upor bangke long ige datiti la sipinia video la mani le la short information nang ki pi bangke la anchot lo la si domi thak me kadu kawe karbidish kilang 2.0 youtube channel long kilang ra do on fans tame nilhin pen kardom to change your